Nandau ni bola-bola e bola tiko e na lesoni e na singanikua e ndona i bola. Ka bola-bola tiko wak bimbi ve ira e rasa tamata ba mbauta. E na numi karena nandau ni bola-bola karena numa ni bolai na i bola ni maviu e na ona sangabulu kina ona sangabulu kelima anda. Ni rauta tiko ni tolu sangabulu bakadada na embaki ni non rau sama e tawa sei o pita ba te keno ngane turanga. O Jesu Kristo se o maviu ke libai se o libai e na ngaunan retoa na lako boli bakati sepeli. Na i bolongo e bolai tiko e na butunguni aloi maviu kabina katoko e me bakandewa taka ve ira na tamata bakambauta kara sambiu ti Jerusalem ser sambiu tana panua e rasa sungi tau mandakina kara san roy ani kina be panua taleso kabakabuna na nonan ro sai kwa na bulan renre na bula besuki na bula tata mosa kabakaidor na mata ni tua Roma merawan ni wakaboro takakina na rai ni bakambau takara sambuli take otikina na ibola talenga ongon e bola tiko e nana kawai taka ni lebu be ira era sanrongo sera tiko tani mai e na lomini bai karanda utiko bolikina liu karsa tiko be maliwai ke ira taleso ni ana numi ni arongoda talanga okoe ndona itukutuku me baleti ira ni rasa ngalu karsa sini baretaka na irai ni Kristo raba ambauta karsa ngalu baka baletam beka ni sobe ira erta mata baka erta waktu kai meraciu karasa lai olongi ni rasa tambaki sombo and irai ni narabaka about at that time the Christian was a new movement and it was so hard for them to go forth to send the message of Christ which they have believed once when they were in Jerusalem. Kay bato kay toko irnan rongo sa irna salay tiko tani tiko kabola tiko kino maviu me na buasa vaka kiriki na diasa porra so ira karsala ko tani. Ier sa tamata bakang bauta. Nanonay bola bakang bimbi takatiko be ira karsa erambula erbato kay merachiu. Ni chiu talenga o maviu. Kay nanumo ko me bola be irna wekana bakang bauta. Torre na noni bola tau ya butaka e na kawa na chisu e nona bia bagarara mataka ko na chisu nga rabang bauta mai na tumbun rabang vida liusar rabang bauta mai nona bola baga ipriu na chisu nga ko karsa mai bang bauta e na dua tala na movement sen dua tala na rirai karsa bang bauta ti karlago itumba kabina katoko me bang dei takira tik nga e nandei ni nona rabang bauti chisu ya sei ko nga na chisu ya ka no don merabang dei takatiko e na non rambula bakachiu. Nei bolea asanda wili katiko e na be singa sawoti kandua na kena tiki na lailai sar ka wili ke be kenda e na matakan e na ka ni singa ni kua. Be ke moni na da rabo ke na ngane leo na lubenga na singa ni kua uredi ke moni tal tinga so be ke moni no ngane buli. Ka ke na be ke moni ni nda betal tinga be ke moni na tumbu. Na tukutuko baro bande takango. Au na numi iko mana ngai lebando ta kana ngono sa ba bu balikin ha balu beni ka kina be kemuni ke ni ndambe tiko ni kuwa ngai taronga tali manda na taro au na bia taronga tiko ngai saraba kina ka kuni saraba manda na Centenary Church. I want you to see your core life of yourself and your family members. That is what I am trying today to help you with. Na kambimbi menda na riva tiko mendana lako tau doko kina mata ni tuni kalo. You may be here in church with your family members. Do you ask the question, all are they going to eternal life? The nature, essence, and characteristics of each and individual days. Are they like Christ? Nei rai ni nona kaua yo maviu ni rasa tiko tani o ire na bolongo ngai bolao ko me tukuna be ira na nona kaua ke na mosini ala na merka kwa ni mbeuta na chisu era sa bambauta
na chisu sa tiko behira se mani banga na kuira kini nona bula ena banua sar lai tiko kina mera kuni mbuta bangandua na chisungo na nongulu tanga biutoka baka taro na daba na isongo leo ni lotu na daba na isongo leo ni lotu na kena bosa baka Britania. What is the church? Songo leo ni lotu se kwa na bosa na church na bosa na church e kaumai na bosa vakiriki kabatokai na ecclesia e kena imbale the assembly of people na non toka ni na tamata ia na tamata bagambauta na non toka ni na tamata bagambauta e baga yang ataka na lotu katolika na ecclesia e na kena rarama talendua sei kwa na pura ecclesia na universal karena numa na katolika ni non lotu e lotu ni pura taudoko se lewe pura taudoko ye na rarama ni kaya au sing ni biandrete ya una bakasama binakata me una rei toga ni kwa na bakasama adhabo na isongo leo ni lotu na isongo leo ni lotu na sena vosa na church mataini ngaune kuni kina ena ivola tambu ena tikini lesoni enda baka lesoni kina ena singani kuwa the word church first time it begins and it comes out into the biblical verse is Matthew 16:18 ane mataini ngaune lako mai kina kabonga kina na bosa church sena isongo leo ni lotu e baka bonga ataka sinin dua tal na tamate pura ti sepele se o de Italia baka bonga ataka ngana turango Jesu Kristo pe irto na ti sepele karto sa tamata baka bulai chiko e baka tatarto kan irto dambe e na Asia Eloma si Asia Minor o Filipai e chiko na Asia Minor e banua baka ndo mbula o Filipai ndo ngana ya da sanga mai toka i muri ena mbula ni ndo na tui ka baka toka italanga o Filipai i ndo tani na ya da baka toka tekina i na banua era ve soloki kina na ve ka e ve tamata baka bauta kange baka tutu taka kina na ve ka mbula o Jesu Kristo me binakata me baka nduria na mbula bakalo ngauna sara rto sanga itorongo ko na taro verto ni tisepeli na taro o de endo kaya ni se de era kaya na tamata ni bisot yaw ona wili ko binaka era sa kaya na tamata se ko de ko yaw na lubi ni tamata erto sanga so mana ti sepeli e vida na sonitaro era kaya na cho ni o kemuni o choni na ndawe papite staki e kaya e kemuni o Ilaicha se ndua tale o cermaia na profita e anaka e sao longa chiko na pura erto lako balikino chisu bate ke irto na ti sepeli au vina kati ko mareida na bika e o longi irto chiko na ngauna e kau politiko kina na tukutuku samberni viamburaki sara samberni ado mai na nona lako na kau velatai na nona to lako politiko nga nona Jesus Christ was trying to mold his disciple to see himself, to see who is Jesus, who is he, to themselves first, to the disciples first. Ningau na sa lako chiko kina na lako ngo sanga itarong irito na tisepelo chisu. E bina kata talaga ko ay mertu baka bonga ta kamay, mertu baka hindi na ta kasi odio ko. Inangau na kay tarong kino ko o dei. Io kemondo kay odio yaw. Ini beramane no soma na taroya au bina kati ko na saraba. Na irai ni pura embula tiko kino chisu enangaune ya. Kina rai ni talanoa erbi talanoa kina na lewi pura enangaune ya. Era kayo sonyo choni, era kayo sonyo no termaya, sendo tal na profita se o de tale erna numa. Ia na bisa ni taro kedia e sakureta chiko na vanua taudoko ena bi kai da kavo chisu. Ia sangai banda berto na ti sepeli metarong io kem do kaya o veo yaw esenga ni berro o pita me sa umana taro oi kem ni na Kristo na lubi ni kalombula sa masaranga o pita na tarea
Nangau ne somo tikino pita. Ngai tukuno chisu veikoya. Pita. Sasiang ni somo sasini solevi ko sentaro mor na lewe keinandra. Na dava ni mbali ni bosea. Sa solevi ko tamango mai lo malangi. Na lewe keinandra. Na kani vura-vurango sinra ni solia sinra ni varita kana kani lo malangi. E solia ngana tamanda lo malangi vekenda menda vakila ena singa ya atukuno pita na kandina. And that is why Jesus praised him. Baleta ni sakila kwa na dava se odei o Chisu Kristo. Au sakai talenga ni busutiau au sakai talenga ia e oiko pita ia enandala ni vatu ongo kau na taraki na nongo songo lewe ni lotu ena kiana vosa vaka peretania au na vina kata me ulika ena rua ne vandewa ena vosa na King James vata ke na Amplified Bible e kavango na King James. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Yana King James, Amplified Bible, Ekaivango, and I tell you, you Peter, Petros, masculine, a large piece of rock, and on this rock, Petra, Fairmine, a huge rock, I will build my church, and the gates of Hades shall not overpower it. Kemni na baka Amplified Bible, ena chuta lang abi kemni. Oh, ni ba sotia ndo nga nang bola tambo, evana translation etu kilang. E ana ka ebina kata nakalo me baka reitaka ve pita. Ena lesoni, enda baka lesoni kinani kuwa. Ni singa ni baka reitaka ve naka itu kuno pit sini barita wando na tamat sin total naka barita ngabwa nakalo. Na nona vina kato Chisu me da buta na pita ena nanda reida na dei pita sai moni pita nangone durma que na vina kato lenga mo ba durma se da se na ire na ambula nei pita o pita ke ka ona wilika ena choni wasendo ati ne vasanga bulu karua e tukuni kota ke na niada ve sa utaka kia o Chisu na dana me sa ba toka yoko e me adana talenga o kifa kwa e adana chungama yoko e o Simoni se Simeoni na da ba ipiriu klekinoko ang balati ni piriu ia nangauna roma isote kina ke Chisu saga ba toka ya taki ko Chisu me dana o kifa na ya da ba armadea Aramic name io vakiriki na kifa e ba toka ina pita na bosa pita e bosa vakiriki na bosa na kifa e bosa ba armadea o Simoni na vosa vaka ipriu e ana yava e baka toka yava tagitiko kina na daura bongo kabaka na ka talano tagitiko bekenda e na singani kuwa ya nindareida ni asoli bwana yava kifa e na vaka sama na vatu se okwa na vatu se na bosa pita e na bosa vakiriki kene mbale talanga na vatu e nandela ni vatu ongo o vei na batu o pita na batu tronko manda bito kasam ini kabango Chisu e nandela ni batu ongo o vei na batu. Who is the rock here? Is Peter the rock or Jesus the rock? E nandela ni batu ongo au nataraki na nanongo songo lewe ni lotu na bose baka yang atakitoki kia au na sembera niado preposition future au na tarakina na nongo songo leo ni lotu kina bale e vina kata na kalo me tukuna be iratona ti sepel na sinya au sabaka vina ka be pita no na sumaraw mai na kango iya gona ka au na dakaba
na tara na nongo isongo leo ni lotu na ndela ni batongo na batu o Jesu Kristo elevu na ndau ni bola era na numa ni opita na batu ni laurai baka di tombu elevu bekanda na ndau taranga tiko na taro si odei na kabaka tokai tiko me batu na tutu ni vale sei Jesu Kristo na batu era sahabata na matai iyo na batu ngori na talanongo ni bosotiao ni binakato bando ta ni bernu banna bang dondonu na bakasama ngo mo kilana bano au ndambe to kina moro no rei da babinaka na rei au binakata mo kauta lesui valda sigani kuwa na batu binakata tukuni chikoike enandela ni batu ongo okoya enandela ni batu ongo ngosa chiko bepita enandela ni batu ongo au na taraki na nongo isongo na lotu. Upon this rock, I'll build my church. Now, taro. What is the church? Is it the building? Dona songo. E na baka sama usaka wote na bosa baka kiriki na eklesia. Na non ratiko batas na non assembly batamai na tamata. Na kiana bangandeo taki na mbula ni Kristo na nonra songo ni bata na tamata bagambauta se tamata bagambulai bekenda na bebekani enda tiko na sinikuwa sa kambimbi menda na raida na vika e bagandambera to kopi o Jesu metukuna berton na tisepeli me bakota kina na baka sama isenga tale endua era ni bagambulai pura isenga tale endua era ni duma kina na tamata me rawati kina na mbula isenga tale endua me rawati kina na kake ngai pura ngo. It is only upon the rock. Kere abugi manda biko ta samu tu na biko enandela ni batu ngao ya Jesu singa ni ndela ni batu tal ni tala sini ndela ni batu ni konesi sini ndela ni batu ni do tala na tamata. We are just here as a mission people upon the rock that is Jesus Christ that we need to sail upon and walk through it. And andela ni batu kemunina lubengu na dorobo na ndona singo na baka waki ndona singo na baka matu vale kakwa ni ngwele daba mona baka ndeo taka and andela ni batu ya kebuka o baka ndei taka kebuka o kila sio dio na ndela ni batu sio dio na batungo and na batungo Jesus is the rock. And andela ni batungo na bosa I will build au na semberniado au na trakina na nongu songo leo lotu. And nona bosa chiko da Kristo elevu na tamata era si chiko ya era sang chiko ni bangandei tak Jesu Kristo me bakati ko no saraba lesu na saunitaro o di era kaina tamata ni yao. That is the situations of life in Jerusalem then. Jesus was out of their mind. Jesus was not there. The Savior of the world was not there. Other people was prominent to them. Angay suma vaki opita katalina na sanitaro kabi nakatalangamen na dasauma meron sauma na lubenda men dasauma pa kay babakoso o Jesu na Kristo na lubini kalumula ana sanitaro no me bagandei tak koya ko maraw tako Jesu ka bagandei tak talanga pepita en do talberto na kas elenga tuna bango asolve ko na indola ke malang. I have given you the key of the kingdoms. It does not mean that the door of eternal life is given to Peter. Na authority nga ni daga solve Peter and abuni daga ba missionary. And abuni daga ni kana kauna itutugo binak. So to us, like me, Talatala and all, we are here as missionaries to proclaim the blood of Jesus Christ to the people. Na nonda ba kandeo taka ng bula pe ira na tamata meron na yaba meron na ba bulay. Na tamata na church sa gustong gawin loto sa ikanda na tamata ba bulay. Na nung mabinaka na to tala ba rua. The church means here by Jesus Christ the saved people. Church, saved people. The assembly of saved people. Kira buki manda biko toka samu, tukuna biko ya. Me kakwa ni dala chiko na nomu baka sama. Kakwa ni dala chiko na ka. Kakwa ni dala chiko me baba bako so baka leo ni lotu.
and dangai mbalonga bata keve chiko lama. And we are missing the total mark of saving lives. Au nitaka ni sarava ka raida na bakasta mongo mo raida chiko raidi na wachimu raidi rito na lubemo. And the saraiva chiko na bimbi wabu bale na besinga. Vande itaka chiko rito na lubemo na nanambula kongo nanambula kango sa bambulai. That is our mission as believers in Christ. Church members, meaning saved people. Don manangara una tiko na nonrambula na wekam. Nonangara una chisu na nonambula na rito na tisepele katuko na kina. Hodi kumdu kanuyaw. That was affirmation and confirmation to the disciple that he is revealing himself as the Son of God. Okay, madara kana mi wala tambo matay ni Cornida wase tolu chikina chin kandua. Matay ni Cornida wase tolu chikina chin kandua. Isa senga ni rawate indua na tamata me birita kana ya butani ko ya sa birita kitu ko Chisu Kristo nga. Seni rawani na birita ki Chisu tani. Na bakasama bimbi toka kamumana batati ko na bakasama ni songo leo ni lotu. Mona vingomi Chisu katauri Chisu kamaroi Chisu ana nomumbula todo. Lama COVID-19, la talama COVID-20, se COVID-25, se dava tale la mai. Kakuwa ni virita ki Chisu tani. Kumanda biko toka samu. Kuwa ni virita ki Chisu tani. Bo sarawa ya. So na forces se la kumai karoni kauta tani no mu Chisu. There are some kind of forces that will come that can take away your faith in Christ. Stay stable and steadfast all the time. Tu vandua pandita ki ko be Kristo. Dona kana mo sinalong na besi ka berton nongguane buli beir na nongguane me korbuli ando tu kana beira erawangan inda buli chungai ke because all of them are youth. Kambimbi na no marro Chisu, kambimbi na no mulako batake Chisu, kambimbi na no mubai sulu batake Chisu, kambimbi na no mulako tumbo mabare taki Chisu. Your Jesus must be enclosed in our life continuously, not only in some times. We kanda na bebe kani na kabin singende hindai. Na rarama ni bakasama ni Chisu and nona bina kata me baka bondoka. Sa baka rawoti na lawa. Sa baka raw bonda may na grace na loloma. Oya utuy lamang ko baka raw asiraw. Na bakasama awatuko na chiko ni kuwa. Sa baka raw sa baka bondoka chiko Chisu bertono na tisabeli. Na lawa sa baka rawoti. Sa baka raw bonda may ngo na loloma. Ia na lolomango o koenga na rockngo era ni kautiko makrawata na kai binakati o koena lawango o koe mastanga me bakati kuni tukona kalatia. He's only the schoolmaster to drive you to know Christ. It doesn't take you to eternal life. The death of Jesus Christ na mati na Chisu Kristo e bakabuna na nonda rawata na mati ni tuni kalo na tamata e da vato kai menda tamata bambulai ninda sa bambulai sa nandono me nonda itabi menda bakautea ni tukutuku ni be bambulai be ira kedenga teke buena lama nonda bu vale kadaba na be bonua kedenga opita e bagarogo taka na kalo en nona isaunitaro. E bagandai taka ni sing talendua na banua na rawa kina ni rawata kina nambula. Na saunitar repita lutum ilama langi. Kia muni na kalau na lubi ni kalau mbula. Sana yanga me buke kianda menda raida na tiki ni lesu ningo me buke kianda menda raida na lolama ni kalau. E nandambe toka ngai kia e nandala ni batia. E tukuna toka na kena idabadaba ni tiki neti ni kawalu era tu mango. Even the hates and the hells cannot break it, cannot overcome it. Sinirawa ni avalata.
Namboto ibura-bura kena kau-kau kena kena bika kena. Sindraman nga niya balata na rock ngo. Keva kasabaya na nona posa na kalo. Nadabaya senga chiko kina ni tabanda itakikenda babi na kabe Kristo. Nadaba na bune senga kina ni mindarawata babi na katiko kina na mbula ba Kristo. Nadaba na bune mbimbi kina na talebone sabi ni mbimbi na nomula kumay baliloto na may rangata na posa ni kalo. Nadaba mbimbi kina so tale na kara kasenga ni mbimbi na nomo binakata mo bebe kanitiko ke Jesu Kristo. My dear young children, my heart hurts because I have seen a lot of disturbances in the world today. O saan may taka kaya ka sa tauri Jesu sa na babinak. Awana numalesin doon na tabaling guminakor. Pasolim bulangay na singabarang buka. Mati o timbak na tabaling go na tinembak sahot. Solim bulangay na singabarang buka. Ne masulak na singatambu. Yan na singatambu yan no na 21st birthday. Ngaw na sa masulak yung atikin na singatambu. Asingatu city hel na darbongo. Asama ikaw ti ko na nakalo. Asinga ni Ronyo kay chiko. Ya sambara man ni celebrate akin na birthday. Mingay na numingay celebrate akin na madatara. It is so important to care of your life. Garaw na namumula na besin. Taki na, garaw na namumula na ngone na besin. Aw talaga ba kalubin ngone alaw. And doon naman na garaw na level na kaya na kakamusumusu siya. Tatavosa may na non rambula. But we continued. Nabingaw na kaya nga, menta na baka na doon tahat ko bahira na ngaw ni Sala pati kay Kristo. Narawa daba, say nataro nga, who makes the people members? O they edakaba meralewe ni mata ni tuongo, nataro tunga se ni talano tunga ni Matthew, iya au na banga raven au na lakoba na mata ni kornida wasendua chikine rua. Etu kuna toka na bosa, au kere kemani mani bosota ke bakambala balele na nondalotu. Au takava tiko na vuna ungo, takava talchunga ba buli beikenda. Kau ni taka ni na marroe na beika wasia chuka ningo na siya nikua. Matai ni kornida wasia ndua tikine rua. Au ni taka nroton sana labeta taki chuko rotona nandau ni i beitambake na siya nikua. Etu kuni toka bango kiremenda na wili kavata rua tolu. Gori na rai ni tamata bambau tamay kornida ka basa tiko kina Paula pe ira may kornida. E vida na ka ang nganraba mo bandeo taka na rai ni church sa na songo leo ni lotu o ira na member church of the church. Matay ni ka e bandeo taka toko Paula be kanda na sigini ko ira era satu batat kay Karisito Jesu. Eto kuna taltong ako no na ibola. Natuba te ke Kristo Jesu mo dingomi Jesu Kristo ameno muturang kano mo ibaka bula. Ena matay ni Pete, matay ni Choni, wase lima chikine chin kandua chin karua chin katolu. Eto kun toka kina na bakasa mengo. Ongo nga na itukutuku. Ni sasulebe kemdo na kalau na bula ta mundo. Ia na bula ngo sa tuvu na luvena. O questa vambauta na luvena sa tuve kwa na mbula. Iyo questa senga ni tuvu na luveni kalo sa senga ni tuvu na mbula. Nararama ni bakasama ya, the church members are the people who believe and accepted Jesus Christ as their personal savior. How? Idanga bakadaba. Roma wase tikine walu diwa kena tini. Mabambauta may na vunia lomu isa Jesu Kristo na kalo mbula. Kapag tu sa enang sumo ni sa Jesu na kalaw mbula o nagairawat ng mbula.
e bandei taga weekend na matai ni na choni wase ndua chiki na chin karua na kalon duan nga e solia. He gave the right to each and individual people who believe in Jesus Christ. Sa non dei tavi e na rara amerikai tuko na Paula me bandei taga weekend. Church members are people who believe, have faith in Jesus Christ. We manda be ko to samu kuranga na lingana tuko na be kwa mo pambau Jesu Kristo. If you want to be a member of the church, morai da sarti kana baka sama levungo. Member church, eternal life. Karoni ka banda otako paulango, ena tikini na lesson wat chungaya. Eta mata baka sabataki. Kemuni na lubengu. Eta mata baka mbulai ve Jesu Kristo, enondono metamata saba. Ningauna sa Parokina nambongi merato sa ngauna ni kanavata ni lau sivia sa kaba mau Jesu na be buyava sangai kai opita sambai pita talengo eu me kuni sava na bangu abu me kuni sava wala na bangu me sava me ulungu ni ngangu kede na ngongu taudo e kabango Jesu sa sengi nyanga be kwa sa silioti me baka sava kita udo tal baka sama toka kia na tamata sava mbulai me buinga na evana. Confess your sin. Affirm your life with Jesus Christ and walk with God straight with Him. Yana kambi via vina katana kalo menda da kaba na beisinga. Yana tamata bagambauta e kaito na ipriu. Keba ka bala da chunga sa singnianga. Mone Kristo bala tina Jesu Kristo chiko beiko. Wele na biba lilai sa tu bekenda na tamata ba Kristo na ngone ni kuwa. Please stop mocking Jesus. Menda tamata sava. Irna member ni church ngo, si ana lewe ni songo ngo, era tamata sava. Hallelujah bekenda ni sabambulai. Enda sa lewe ni matentungo. La beta mandana linga mo be Jesu Kristo. Tukuna be kwa I'm member of that. Kuni mandua. La beta linga mo be Jesu. You're a member of eternal life. Iko o sa lewe ni matani tuni kalo. Iyo lako chuko nga ena banua indo dono mo lako chuko kina. Nakatale tukuno o paulango. Kadibi merayalo sava. O kianda na tamata nda ulevu na ngauna. Kabor na elonda na tutolo na nda dhunru. Chukongo na lubengu batike na bungangu. So na ngauna. So na kasabu ka manda beira. Kila tutolo na elonda. Yenda tamata bambulai. Ngoso na kame musula hivi me trim taki chiko me buke kianda. Ninda sa lewe ni matentungo. Menda tamata yalo sava. Ya enda nanda utukuna nga na kandina mena vaidori kemni na lubengu ni kako ni dunru taka na kara utukuna nana batike tata na kaira tukuna erna buke chuko kina mandambula menda binaka. Sometimes it will be very painful. Sometimes it hurts and bring cries and tears into your eyes. Please don't let them down. Na numa chuko na Jesu erau bukei ko chiko maikina mero maroiko maroyada mero motamata binaksar. Bekemoni nangon ni barong chiko. Don't take Jesus just like an ice block. You go to the shop, get an ice block, you drink, the sweet finish, and it goes. Kuni tauri Jesu Kristo vaya. Maroi Jesu Kristo tauri ko chiko. Ana benga una kena. Kena yo tuatin katu kun toka Paula. Era tamata nda umasuta na hada ichioba se na hada Jesu Kristo. They honor the name of God. E hao ira na member ni songo ngo se na church members. Era nda ubarokova kamasuta na hada ichioba. Wugebe ko toka sama tukuno wa nda umasuta na hada ichioba ena be ngauna kedenga. Na irai ni bekai tu kono tiko Jesu vertona na tisepele no na taro ke nei sauni taro na pita baka kina na bekai e soma ya nyokoya e nandela ni vatongo na tarakina na nungu songo le ni lotu e buke ke anda mendaraiza na baka samango o pita ke na good news sabarau me laki tukuni se na mbula ni ndau dakalotu se na kauta na tukutuku ni Kristo. Eran duambau and mata ni kalo in unity with God.
na tamata bang bauta ke na tuku ni kalau. It must be one. No mo tauriko ngai viakana ngai tomika daga na tikini tabioka. Tikini tabioka chuko itumba ochanga taura ngai bitula mama ngai mama ngai chulama. That piece of cassava, once it's swollen, it's part of your life. And it is there to help you grow, to nourish your body, to help you do what is required to be done. Kini mbale na bosi ni kalau tamata bang bauta ba Kristo ndo don me bata langaya na kene rai. Na posi ni kalau me kauti ko tiko me bukei ko tiko kania chiko na pisir kene na manarawat kene na kain ndo manarawat. Senang na bunga ngoro sa asin daw wili ka na volta man matakalilay. On roli rongat sar na posi ning kasidi bulo sin rumay rongat mantanga na posi ning na teacher level may lamalang. My dear children, read the word of God. Even if you don't understand, read it. Read it every day. One day God will show you the way. Na kena umani bahata na rara mani bakasa monggo men da reda batakina na nona bina kata na Kristo na nona tau ya butaka na nona isongo ren lotu en dua mbulunga na kai bina kata tiko ko me baka dere ndo do ngakina na taman. Iya ni sayava na tamata. Tamu sayani me baka mbauti Yesu Kristo. Dava sayado. Efeso wasi ndua tikina chin katolo kere ko mangale wili kay vale. Endua na ka sini sulia talandon tamata, sini sulia mananga tal salu sini sulia salanga untuk desa di mil, sini sulia ndona bakatawa, sini sulia ndona tamata na buru-burungo. Listen very carefully. It is only given by God. That is Himself, the Holy Spirit. Sangay sulia na kalau bakatiki ko na elona me chuko bata ke iko. He sealed His Spirit to guarantee that nothing happens to you. He goes with you every day. Kaya na kahit ko na vango chon wasle sa kawa simin dua ngan ni sa tiko bata ke kanda na kalo. That's the best. Balata na dava. Ngayon na sa bakang bauta kina sa tiko elamanda na kalo na yalo tambu. Kalo na yalo tambu itu talanga e vura. I am sorry to say, we kanda simberni bakang bulay bakayalo. Na yalo tambu si sanga ni chiko be kanda. Tobolea na binganguna keda mo sa sanga. The way for the Holy Spirit to be sealed in each individual heart is the door is Jesus Christ. Navatungo, the rock, must come into your life to crush everything. Pamatia, parusana, because sinivinak, me tumbu na rock ngo na nomumbula marawata kina na mbula kau ambulanganga. Nadavaka. What is the work of the church? Keva kauna tukuntingo church ken malambale. Kanda keva nandambe chikongo and the satamata bambulai and the bato kaiti come church se songo leun. Assembly of saved people. Okerea mo nangaila ko ivalang garida na marika wase chinka ono chikina chinka lima. Kotokina na no itabi. Seni tabi ni tala ro dia usara binaka. Listen very carefully. If it is misinterpreted in our Christian churches today, I am sorry to say, my Bible says, to every person who believes in Jesus Christ, it is your duty. It is your personal duty to send the message of Jesus Christ across. Marika was at Chinkalima, Kremgala, Lakivalgalika. Roma was at Chinkalima. Casava Catalanakin and Roma was at Chinkalima, Chinkon. San non de Tavina, Tamat and the Vatokai, men the church. Menda tukuna na itukutuk kay Jesu Kristo kanda makatapulina na itukutuk kay Jesu Kristo. The reason why many people are not preaching because we are stopped by our organization, our church hierarchy, and nonda lotu. Senangaun in the kai hole buno ba sa sangin itukuna na itukut sangin daw na. Yambe kana tuba ni lotu. But according to the Bible,
na tamata sa bakambauta sa bakilaan di na ng Jesus Kristo. Saan daw na may kautan ito kay Jesus Kristo. Nga sa tamata bambulay, au sureti ko makakuha ni tarawi ko na kahit ko tumabura-bura. Send Jesus across. E non mu vale, non mu matavive kani, che non rambula che nga. Sabi ke mami nang daw bunaw sa sangan raman nga. E ba to kay nga nang daw bunaw sa sangan raman nga nito ko na ito ko kay Jesus Kristo. And I am sorry to say, we are the one who brings you down. We are the one who brings ignorance and negligence of the Word of God. Asawa ka nui tiko ni nabukay kenda mendaraiva. Sana day tabi na tamata bakambulay. Kapag ito kayo na church. Menda tukuna na itukutuku kay Jesus Kristo. O kira menda na vere kabata na Efeso wase 5 chikina chirikan 2 menda na wili kabata. Kesa kune, au kira menda na wili kabata, rua tolu. Nanonda itavi na leweni songa ngo kabato kai na leweni na lotu. Se na leweni songa kabato kai na church. Nonda itavi menda una utaka na kena tarovi na mbula sengani vakana loma ni kalo. Nonda itavi. No sa tamata vambulai sa nomo itavi mo bagande utaka. Preach against the evil work. I'm sorry, sometimes, young people, we are in the midst of those who do wrong things. And we say, we can be, and we can come strong. I hope you'll be like Joseph. Run away from that. And the young men that garauna, men the kakwa ni tikini, kena vaka sona ka, kakautamay na ka, say ni binak. Menda ribib taka kakwa ni vakaba me expose takina vika esengani binaka. Menda reida menda la beta buana kalo, menda tukuna buana kalo. Expose it to God. Don't expose it to people. When you expose it to people, you're degrading people. You expose it to God. God loves and cares. Sa kambimbi na nona taronga chukuna taroya o chisu. As church members, ninda lewani songo minda marro na chisu and the bambauta. Minda garau na babi naksara. Minda narawata kina na ka and dono minda narawata. Meutinia. Au suretir to chukana rona ngonelongo merona minda wili kabata na karuani timodi wasevat kina rua kina 5. Au krema wili kana screen. Nyo wili ka bakasa matakatiko na ka edabuta tiko Paula be Timothy. Timothy is a very young person. O Timothy e lube Paula e na bula bakayalo. Au nui taka ni ngano wili ka kina kay bakasa mataka na ka e dono moda kaba bakatamata bakambauta. Bakatamata bakatokay na church. Bakatamata bakambulay. Rua tolu. Everybody, we can together and the tamata bambauta varisto. We call ourselves church and the talatala make a risito.
Hui manda vi kota ka samo, tukuna vi kota ka samo. O iko na tala i chisu. Na kena vos o iko na talai na i chisu. O iko mabarita ki chisu. Na lesoni au ilika tiongore me kena tintini. Au sureti iko mona bukekina na irai ni tamata bambauta lewe ni songo na lewe ni songo lewe ni lotu. Se bagato kai ba pertania na church. Me wolanga na kena tintini na bakasama ngo na bakasama wili chiko bekenda ene karoni timo di varos rua kena lima kena bika usata lauda ka me lama kenda na tamanta da sabang bulai oti menda discipline ta kikana. Believers, church, discipline your life. Kasamas. Mami sababi na vinakana kalo ni rani ke mami buke yanda indai me ke mami raida na rai ni ke na basulu minambula ni tamata bambauti ke moni. Ningai buke ke mami rawata na lama moni chisu na bambula. Amen.